U ovom tutorialu ću vam pokazati kako da očistite vaš kompjuter od nepotrebnih stvari. Znači koristit ćemo ovaj program C-čistač, C-cleaner. Znači kada ga otvorimo dobit ćemo ovakav prozor i imate ovdje čišćenje, registar, alatke, znači možete brisati programe koje imate, samo izaberete neki, desni klik i pokrenite instalaciju. Možete i uporak sistema, znači da vratite Windows nekoliko dana unazad. Ovdje imate pokretanje programa, znači koje programe želite da vam se upale kada uključite računar. I ovdje je brisanje diska, znači izaberite neki lokal disk i to ovdje obriši i obrisat ćete ceo lokal disk, a možete i formatirati u My Computeru. Ali sad da vam pokažem ovo čišćenje. Znači ovdje izaberete, ako nećete da vam se brišu sačuvane lozinke od Facebooka i ostalih stvari, i samo stisnemo ovdje pokreni čišćenje. I ovdje piše ova radnja će trajno izbrisati datoteke sa vašeg sistema. Stisnete u redu i sada će ovo analiziranje trajati dosta dugo. Znači pazite da vam nije uključen neki web browser, web pretraživač, tražit će vam da ga ugasite. I pošto će ovo malo duže da traje, sada ću da stopiram pa ću nastaviti da snimam kada se završi. I evo ga, meni je obrisano, ovdje piše 875 MB, znači to je malo koliko može, znači može vam biti i više od ovoga ako niste brisali istoriju sa web pretraživača i korpa za otpadke i tako dalje. Znači ovdje ima od svih vaših web pretraživača piše koliko je šta obrisano. I to je to u ovom klipu, nadam se da sam vam pomogao i